Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka SPL First League kalau kut no haka khat waiter gurisau arjar khat kendai, berhaka khat arteri gurisau pat on penbut sedaka jingile ka SPL Second League. Haka jingile ka hapedeng ke Shillong Lajong FC Persia yang Renti Sport Club kapal lalong Hamadan Jane Stadium Shillong barok kiar kenhun ile ka kilayo Marshi Point nemar ke jinge kun kalau long ka bayakhat. Ka Shillong Lajong FC kalayo ban penki nengkong ye kejar haka minit bakhat lai dau Frankie Buam bat haka minit ke balai po Safiq Ahmed ulayo ban tap ya ka gol ke baar namanta ka Shillong Lajong FC ka balai jingkermen bakani ka kenhon kan job henrei haka kelamiat pat ka Renti SC ka lapan pai shwashi gol haka minit ke ba prapu ar lengbau full moon mukim bat ka injury time ushin soktung ula tap ya ka gol ke baar lengba ka penalty. Haka kelimmat ke bakut jong jingile kai u Ken Star Kharshong nak Shillong Lajong FC ulayo red card namar u ainia yo referee. Haka jing khen lang jong ke First League ka kenhon Rang de Jet FC kelawan Hakmat dak bayo khat ar point ka Shillong Lajong FC kelayo khat way point Nongrem Hills SC bat kanang kiu irat kiyo Marpra point ka Renti SC New point Langsning FC Nriu point bat ka Laban SC South point.